Ketheka mutegeri wa Weru TV mbitikie wina Thaa Mugwanja mbega na inko watu wageni medhani yetu ya Nteto niyo mbitagwa Christine wa NJERU. Tukembereria Nteto nisietu ni ati kwina utonga umwingi muno wa Kenya urenjara wa mugana wa mbia bilioni 60 uria urenjara ni cia rwangi rwa unclaimed financial asset uria akenya matiombete kurumira nontuma engi matishiboria mbia inushithagirwa ikirumirwa kana buriambia inushithagirwa ikithingatirwa na nonto bwogu rwangiro nerugite mbia ino ni batire kwithira ikirumirwa indi ya Kenya ma engi matimenyaga mutaratara urio baterie gutumika na nikyo ikundige kikana rwangiro rukinyite nterecia Embu nikenda kuthomithia antu buria mabaterie kurumira mbesa taino na kuthingatira maguciona. Mbia na utonga wa makiria ma bilioni 60 cia Akenya ngurani iri thiini wa ruvonge rwa Unclaimed Financial Assets Authority. Ene ambia ino matiese iri kuo engi matiese uria mangiciona na amwe ao ni makuire. Nikyo gitumi ruvonge ruru rukite thiini wa kaunti ya Embu kuthomithia andu uria mangigwata mbia ino ciao niguo mavote guitumira gwikuria na gukuria utonga wa bururi. Mbeca ici ni bilioni makiria ya 32 32 billion cash taslim cia andu a Kenya na shares na other instruments ni bilioni 30.5 30.5 billion. Units cia share iria twinacio ni bilioni 1.7 na milioni 119. Indo ici ni cia Kenya. Atongoria a ruvonge ruru ni marathi na mbere kwereithia a Kenya kuria mangikorwa materere mbia ciao na matesi ati no aicoke na uria riu magwika niguo macione. Kana mwina kindu mutigithanitio nakio ta bank deposit kana insurance waete handu kana dividends ya shares wagurite handu kana mbeca cia thimu mobile money watigite handu kana ona magoti-ini uthi goti-ini ukiriha bail cash bail ndwacokeirio kana kindu giothe utigithanitio nakio kihana mbia kana kwina mbia. Guku ruvonge rwa magoti wa naruo ruri na andu engi muno aria matigaga mbia ciao kuo no ati maticokaga kuigira. To call upon everybody who has ever had a case in court, be it a criminal case and you deposited money and the case has been concluded, kindly come back for your cash bail. If it is a civil matter, you deposited money in terms of security, of course, we are also calling upon you to come and collect your money. Aruti wira a ruvonge ruru rwa Unclaimed Financial Assets Authority ni magakorwa na kigomano kinene thiini wa kivaro kia Embu Stadium muthenya wa Jumatano kiumia giki kuria ekari onthe a Embu maraurua kuka kuona uria mangicokererwa ni utonga uyu wao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ashakari madharakani maureti ya siasa makaunti ya dharakanithi matigie kuringa siasa na bei kana maguri mandengu makiugaga siasa mamethiritumira kamenyeriaga kuringa siasa na bei ya ndengu ore bei ino ya ndengu ithiite na mbere kugwa ni bare makuga ukiro tha ino ni ndamite mwanka shiringi 50 nture makuga ona makendi ya nkunya imwe matumba kwithirwa makiona mbeca mbega cia kugura into cia gitumi cia gucokia ciana cukuru tha inogo macokani macukuru kirisiana iria ikuthungira form 1 ni unturia makuromba asiasa mamethire makirekana nabu kurukini marombete antuma wendi umwega matethiriri ciana iria ciumite kirimici irete kwiyumba kiri mathomo. Achari bendere kuira anaba form 1 inde achari abaibona onanite kugabataganiritwa ikiraba kugibe ya ndengo kwenda maanene bateri kuthetera ndengo nontu tigo turi arimi na tuthomithagia gukurukira urimi ndengu cibateri theterwa kenda ciumba kuma gintu kiaga tumba kuthomithia na betu burite nkunia imwe ndakethire nuchu nkunia na etiaruthira mwana kinya shopping na kiratu etia mugurira Kone ndoku muno nontere gona 70 anokona nkunia tio kinyirie no ako ndengo ni thatero no ntitore magatio tie bonge torothaga ndengo ni thatero buru cietie engo tomba kuthomithia
Mubungu wa Tharaka Gitonga Murugara muthenya gwe mthia gikinyithia ane kana rimwe 20 arambite kurira bici ya kuma form 1 mwanka form 4 nontu bakwithira ntere ino cia Tharaka kiumite bomuro arira mono nontu turengu twomire tutirona gintu mindani nde twakarina na mucie nontu bakwaga bici nontu tende ana bandimitirwe gete mbeca cia kuthi cukuru nkuibwa imujumbe wetu bora tutethirie tirari mboko twacubie sendi cionthe no gitongaragie gutwokwa nara turari nkambuyo na ntina bici na ntetheria nkumucogithia nkathumthi mwana kona muchibonje kuma form 1 manga form 4 mwarimu munene wa Tharaka Boys bwana Leonard Kamunde na urambite kwamukira ane 30 muthenya gwe mthi bara bombite kururwa bici kuma form 1 mwanka form 4 mujumbe uyu wa Tharaka Gitonga Murugara narimo bakugana to the facilities narimo baba they are very working narimo bedu taniriti gutediana morogamiri wa mirandi ubisini obobo mujumbe wa Tharaka bwana Kiriamati watu kulintana 12 ntuye munde baba kwa sponsor Gitonga George Murugara mwanka bareke mathoma wa Tharaka Boys imya mweshima kulola mantama ikingo asa riato kwirana chukuru chetu inyito kunenga support chukuru chetu no ndinya mandu ma finances riato kwira chukuru mbecha ogo finances chukuru igokira nidi yena tongore baingi muno barabombo tethiana kwa hiyo tukoromo badochie mubwana na uyu Gitonga Murugara nau wo support ana bathoma na bathomera chukuru chetu na no gubu tukokere mwongo wetu thuru kithomo no ntukithomo neo backbone ya kila community ndiguru no yonde basi def chakinyire lakini watabantu baye i process kugambe cha thirika ithori process kugu process ne kugaire ogo na ya ngwetegia in a few days beji kagaewa na Batharaka bagatetheka na bakiona beja ko baiga machukuru na bari ichikuruni ya Tharaka Boys aramujumba Tharaka Gitonga Murugara areke kunintari twankuruki ya 20 na kubarira bisi kuma form 1 mwanka form 4 nkiripotra Weru TV kuma ntereche Tharaka chikuruni ya Tharaka Boys Peter Paul wakabithe Munini wa Rais Rigathi Gachagua na oretie atongoria ma Kenya matige kuringa siasa ciano ukajukia gite kinaya kinyira mwaka wa 2027 ni baria kugani ndi mwaka umwe uringite ndi kuma kithurano kithiru na kiria atongoria mama batere gukinyiria na binya ni gutigira ni makugwata mbaru agenda cia Rais William Ruto ni kenda gutigira wirane wawe unde ukethirwa ukibingwa ni baria agugite kwina muntu mwanya Maria William Ruto abangite kwithirwa magikinyithaniria kire mirandi yawe kana kire agenda ciawe tagukinyiriria anto mainya kinyagia kurua na nchobi ndegeni watho kana nchobi cia ibango kinyagia gukiriria urimi na mauntu mangi unturia Gachagua augite atongoria ma Kenya ni maraithirie mauntu mau tha ino ugu haritie muntu mama monde kire mucemanio na atongoria manyandarwa. With this bill wale hawezi wacha wale ya kuuza vitu baya watatoka Nyandarua waende Nyeri ama waende Kirinyaga ama waende Kiambu ama waende Murang'a ama waende Nakuru. So we want to tighten this thing around the whole space and the whole country so that wawachana na hii biashara warudi kwa shamba tukalime pamoja na hawa, and that is what will happen. And I want to ask our traders to know that they are also parents. Much as they are trying to make money, they cannot make money by selling our young people poison. They cannot be rich by killing our people. Even God cannot bless their wealth. Let them look for honest means to earn their livelihood. There are many businesses you can do and make money without killing other people. Mimi sitaki kusema mambo mingi, ile siasa naendelea, mwachana na siasa. Kazi ni hii. Let me say, those who want to lead, hii vijana wakikufa wote utaongoza nani? Come. Kwanza tuokoe generation, then unaweza kujipanga nao huko mbele, isn't it? If these young people are all dead, wamepoteza vitambulisho, wanalala kwa mtaro, wewe unataka kuongoza, utaongoza hawa, utaongoza nani? There will be nobody to lead. Let us first preserve this generation and let us not be transfixed with childish politics of succession, of elections. We have barely come from elections, 1.5 years. People want service. Watu wanataka kuhudumiwa, watu wanataka kujua mambo ya barabara.
mambo ya ukulima, mambo ya stima, mambo ya maziwa. Sasa mambo ya uchaguzi ni tuachane na hiyo maneno. I want to appeal to everybody, more so in our region, which people look a little bit confused. Let us focus on service delivery, and we want this region of ours, all this region, to be united under President William Ruto. The way tulikubaliana, tuunge mkono, tuwache mambo mingi na tufanyie wananchi kazi. Orera William Ruto aregeretwo kuriunga kaunti-ini ya Meru mwishoni wa kiumia gikija kumantire uriane mwanasiasa na nkinyagia mu biashara na areretie guoya wakari kumane na mekari kama wamba wandethi ama mathite na mbere konekana ntere cia Egembe North hariuga mubunge wa Gontogo na thiritwe akebinyeria boka na nethiritwe aketethereria akari gukabanira na thina ino na koguo thirikari ya Kenya Kwanza thaino gune baterie kumugwatia nikenda gutigira thina ino ikuthira abururu kurukina rombete CS wa ukaria bwandani tabwe kithure kindi kikwithirirwa akibingia wirani uriane nkere akari ati agatigira ndithio cionthe iriambie igucoka kiriene antu twatanire twike mikakati woni mbethiretwo ndi Egembe North ndi na ume saindi ya miaka 20 nimbonete mantu yaendelea ya wamba wa ng'ombe ndira antu be ya amuna be kamwe kwira kwa thuki 2015 na itwekire ng'ombe amwe na turakari no teiro ginye mo no teinya muntu omwe kwire turekagara ng'ombe kiania saba so birabiri itu ayane time tubange tureke kwende ng'ombe ciaku 10 no ngeithano mwanya ikaita wenda kana warea lakini tukeya amwe twatumira askari bara twe nabo na arithi betu bakethora be kiafu kurithia ng'ombe uti ng'ombe yiywa Mamu imataro ma amo biashara na kinyamo siasa kuma antereino oche Gembe to ejeko mantere akiuga manto megia okaria na wamba bwandethia mamatibati kwithirwa magikirwa manto megia siasa andeni manto ya siasa na maisha yantu yaina mwanya muno kundenda kuromba antu bonthe antu muno amwathi to ambui na nathu barabare arithi bang'ombe basaindira ng'ombe iweta muno twatanire tweke mikakati emeya tutumira askari bara mweshimwe twaregetio tushwera na tumutetheria nya kuthwania uroko mnyae no ntombo kuwa bwatethia urithi wa ng'ombe aye tumutetheria ewe bira mkona thaibirio kosu wamba bora bukugwithika iwamba bukuyo tukumieni wamba bo muthemba uriko na mno thirikari no ntomo mweshimwe taitu no Kenya Kwanza thirikari ya Kenya Kwanza gaurithia bunge bo taitu muna kuuro muno imantu kinya athetete na antu bakiona akwira raisi akwira waziri wa usalama akwira kunwa kureta askari 140 kabo kwenda mtu ethi usual so ndenda mno tumutetherie tutamwe pressure mbinge na tukiminya amanto ya siasa 2027 rwari uti siasa iko ni aturitire ngwe tumwe time mbe ya aturitire ngwe iyo mbenda kuromba mno antu begembe North ogo na gutumanto mwaki Profesa Kithure Kindiki ne mutongeria agwa manto megio karia abwandeni akiuga ibwega kinyago ya kaithirwa agikira manto mama na orito nuntu kuma akurionga ntereno cha Egembe North imbwamba no abuthite na mbere na ndethia itichoketwe enda muno wasirie tukindike kuma ntukwereire ndo moru ng'ombe ikuyo maita ya 5 na antu ibakuite mwaka nyaskari ba GSU ndenda kindike muno oye manto ya serious na thithio ngwira kurita Rift Valley nebwithwa Samburu na Isiolo ng'ombe cietu cionthe itikuraya si ara kiturukana na ingi ina Samburu mukila yoro wetu na niko minywaire so ndenda kendenya tuti urithia mweshimo wetu muno taitumwa agiro atu skuma utetherie kuchokia ng'ombe ici antu ba Egembe North na ng'ombe cia Meru na nkira antu betu muno Egembe North to mweshimwa taitu support otie muntu omba ngwa iwengwa nara tukomba tukuona tombo otethania no ntobo salama no ntobo security into bieto tumutetheria antu bara bonthe bakuona bombo mutethia kuma Egembe North Betan Class Chabari hatuke kanya tunogoke banini tukathino ako
Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Kutaka kanyakika kathongika wete green. Karibuni. Ala. Karibuni, karibuni sana. Nonto mathaize tirere na ithaa mugwanja. Angire kantu gakuruma. Irio bya kuria. Ai, ile kama yako kuigua. Kario kang'entere bauga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nongo eterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba, etere kadiozo. Chwa ndo mekaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yo tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozo onekana ndukene chionde. Na ndinyarekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Mokoro kwenya tona. Mutegethai. Teno kwa tukana ni wa nyomba hiyo. Zuzu na netosa. Afya Plus. Anke menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntima etingana. Energy. Protein. Na fiber. Yes. Na medo kono. Tembea kwingi iko na mengi. Na to ya kwanyange na nyoroka tona mbi. Afya Plus. Na sio moto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on Go TV bila kulipia extra. Kama uko on Go TV Lite, lipia Go TV Value. Utapata kufurahia Go TV Plus. Tayari on Go TV Value, then lipia Go TV Plus uenjoy Go TV Max. Kama wewe ni wa Go TV Plus, lipia Go TV Max ujinice na shows noma kabisa on Go TV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download Go TV Stream. Go TV. Love it. Okairi nkugwate ugeni tukithii na mbere na ndito cietu ni ati ataramu kuma nthini ya Germany ni maruthite kambi ntere ciatigane ni kenda gutethereria antu maria mari na maturaga na banja cia mwiri na magaga mbeca cia gutungatirwa banja ino mamani bamuna antu maria magwete irima kumania na mitino ya barabara kubia na nkinyagia kwithirwa kubia na kwa muthemba ungi unde kana nkinyagia maria methiritwe magiciarwa na thina ta ino na akari maria mabotete kugunika na mubango uyu ni macoketie nkatho nuntu akwithirwa makethirwa magikara muturire wao ta antu bamangi iri nyuma ya gutungatirwa. Igitare mtu araikwarieto plastic surgery baba inge bathwana kimetaratara kuthenjo kongelo thongi bwa mwiri na kongela kana kunyigia isunche bimo bya mwiri muno kiriari ndu plastic surgery ni thaira mutaratara yo rigitani kendo chokaniria mantu mwanya mwirine. Most people when they hear plastic surgery think about cosmetic stuff, but that's a very, very small field in this huge area of surgery, because plastic surgery means hand surgery, means reconstructive, means burn surgery, and cosmetic is only the smallest field, I would say. So which we are not doing here. Yeah. So. We are not doing any cosmetic surgery here, but our primary aim is to help especially people who don't have the means, who don't have the money to afford expensive surgical treatments, and we encourage people, also people who don't have money, let us
see what problems they have, and especially functional deformities when they can't move their arms, their limbs, whether they have nerve injuries from birth or from injuries, burn contractures or palsies that are not primarily neurological. Babenda service ya reconstructive surgeries bomo bethagirwo bachiari bakariu ukethira pengine mtu achiari chiara chiongerekete nkuruki ukethira ongi achiari njare kunjene kana kuguru gutiumba gukinya nthi wega bau bonthe ni tukubathithiria uri achiari kana agwata accident ona kathina zakau mutaratara yo amona boyo tumba ikane antu bonde baraba oyuenda nonto maria yo yomba kwithira ya 50 witia mwanka 400 ile kuringana no tungata bora mtu akwenda antu betu ni bakuthinika muno bagita guchua services ikuraza na uria tukumenya kuthirirwa plastic surgery kana guchokanwa antu athuki Kenya thaa ino kwina goro muno nontu bwetu mikesi bitari monende nteresietiania ni watanirite na ataalamu bori gitani bo kendo tetheria antu baraba ina thina ikithumba nturene. They are coming here to help our community. They are plastic surgery specialists, reconstructive surgeries, and also in orthopedics and camp food. So the head of the team is Dr. Dick, and they will be with us here for the next 10 days. This type of services are very rare around our community. And last year we carried out first contact with people, and we saw well over 700 people, and they operated a lot of special cases. So we feel it's a need for the community, and also the team from Germany are willing to help and assist. Bamwe babara bagunekete no tungata boibona neti nkatho ciao bakio ibarerete ocho tungata ntere ingi inde umariya baumbira buru ndaitu ni murimo wa kuimba kamwimbwa kaunda sibitari kwa tukarenda mpesa 80 na 80 ina suite kuoneka na no gakambaetie ende mwangathia nsumute ngasi akwethia ndaibwa gwina otethio ndo wito kambe Nteto kerea na watu na arthritis ndaita St Peter no ndaita St Peter Weru ndikwitherio matiba gukona kwithirio operation ndaita thina ringi ndaita sibitari twa Kinjabe ndi komande kuma Kinjabe operation ya ndatuika ngabwithirio ndatuika karuta yanda ikiri no tubathina ingi ikwya ndi mwaka ndi mwanja ndaita thina ndi ndaibotethio bure au St John ndi ndaibotwa tethwa Weterete. Kandi na kamwimbo kanjumburite na nyama. Ndendaiba kwe mandaitari yite ya ino tethio. Ndi ponto ndo akambe mbone kithanga tethuka. Riwa ciari baraba ina na bena tuthina mwanya ibarombi batika ite moyo nontu ana bano batungatirwe na bakabwa buru. Antu betu batwatithirie kagita kathiru mweru ethatu daktari baba bari gukumwe kwa 2023 baba atithirie gita riu already ni witness itene babwire buru kwogu inywethirwo wina mwana ena ulemavu ana bau ni batethagua gukurukira daktari na bagachoka kuantu sasawa ozagwe kana ozani na bakaumba kurita ngugi ibabwiri kurita. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.